wa na waba ye hu me busa ne say ahemfa na ukoya o se me nko ana menim into oba na ma friend me papa ka chense me ma me waba o into me ko ejuma na me ba na wa lockdown no okọ on kra me say o ebia me ko aba ana me ko aba na he mama me no o hwe check ye misanze mama no check ni mfia ete say describe no say de be obi be hu no chire say do city obenye 55 day no hon keten o ye nipa tuntum ne hon keten tinya o kakasa ben fra eno nko a me pa cha o ye tuntum Chile so wate kakra na he ma say de o kan wa nya fast because mama a wona ne tia ohwimu no waba no kura na se nka ma o san se o be careful kakra but asem de nya ba na anya asia na break room big mama wo de wani afika ka wo ba tan wo fifi so de mama ya ye de ya me nwanwa ne se o de akola ni ko school na nas o di ne tetentete also no odi na chin kakra enti we no adwena amma ne tim ne se me fa blame no if so onim se ne maame no enti onim se wonti me nya ne ba no bone na me pese mbisa se o wa adwene mu yade ana woni adwene mu yade acho me braka ano kurede wanya ade ma wo hu se bia na adwene ha no se bia kakra wo na onso nkyere odia was asem na nwanwa asem ni mu orem emu orem me pesa nkra no wo de wo tuwie na fe wa ba ha die na se nka wo de oba na picture eba picture no picture wo me ana wan farmer producer da day wo ne ho okay ye bebo modin na ya show picture no na fe ye de police extract no waka ho eno ne bai mama ye nya akwanya ye tini show picture no sampa mwaye aban official report say wayera tito nkrama wo ma me se bia ne wura fi ne ho ana bi onim sa akwada no amakwan ye nwene ne bone die nanso wunsuru mu ya oyanti wo sere no ba bi oni abofra no wo bia no onfa abofra ne ma yo mama to reading ajwa sra boya ta tema bia blessing singa mbenu me wonta man bia la bona ze seka bia o ta me humbozi a ho me kata wo wi me o ho na bia la bola kala intima benu me pa wonta man bia blessing bona ze seka bo to ta bia wa obama worry kan ni twi mu nso e pacho me mama ya yefra no ajwa sra boya bebe bia ra wo di me ba blessing e ko ye me sra wo fa me ba ne bra me na de bia me nda me sra wo pa ya besre ebia na wonso wani atwa ba panyimu bia sebi woye tuntum ni mfie no be 50 ade kro na wadatea na akoda oba no ekoko ana tuntum koko oba na be ma oba waboniti pacho da bi ma twaniti Mark B dan picture no yebema producer aye na ye de atoso ansa na yapon wo kan ntemu anke ye no preko enti wunu ba panyimu sa akoda ye twaniti a Mark kakra bi dan ha be 4 years de kura wada roma na wabo pini eye insura eye FM na nanso say ye de number yi ebetu dwa na wafre batare no ama na hu se bia ba ni atwa maame ni ne bayi so ewa ha ana mahunu wo no wa ha ye mo ana batan ye eya ebia na maame no nso kwa boni ni tirimu nim se ne na amakwa de ni kodi akwama e na ye nhihye so abeto akiri eti boafa wo number ne tudwa se wo hunu bibi sa bomode ya ne frɛ maame e wo ne number yi so e say 0596 38 62 31 timu ba ko kanwe pacho 0596 38 62 31 okay okay cross sanders no awo kan ye no ye hunu bi na me pese NCRD to so ni ehwe se ye no na wo kanu a bia na obi nim enti bra YouTube Inspirational TV behwe ono se cross sanders ye nya bi ya ye pese ye ma wonso hwe se sa na ti anti bra behwe we na okay me pacho da bi enye we bia pacho ye we bia ba tenye no a
Okay. Eye way be. Eye way be about the any cross. Eye way be but ne color no na ye tuntum. Abusia Brian Short TV on YouTube. Pacho bomadia tutumi kana behwe. Na empaboa na ye mami kan ebi kura se de waka so wan fa ne ne mai ebi kura na obehia akwada no na empaboa kura ya na ehye no eti bra Insure TV on YouTube. Facebook no so de ya kan no network no eni dem yie eti ene ye stream live e wo YouTube mama de abra na bra behwe mpaboa no aye nua ba no oka se ne ba no na ehye no akwada no e de ko sukuu no eba ne se ya ahomete na ya nanso yesre adumfo se modaroma moni etwa abofra yi ene eye batan yi so a na number ye di tu dwan mabo modin afte enkan so ba bia wodi abofra na kwhye bi ada wada ma wonda na no fa ne bre wo maame na eja wono so woda wontimi enna na asumdwe emra na bibia nso enko kama ye ogidie se ebehunu abofra blessing ene onana ajoa aseriboya ye konko na ye nyina ye kai yamponsa wo fi ye konongo eba ye na wode ye maame bi a ye frɛ no Marcos eba fidue ma da no na aha aye se na ye kan se ye baba nan ne atu anamo ne akohwe nsɛm a yamponsa de bedan ye no ye pese ekohwem ne ehunu sɛ de ni nyina atie producer 1 why adwuma ni nyina kyese na ho ma kye na kyese wotika mu papa wadu konongo wakwakwa ye adwuma ni nyina na yenya yamponsa ene Marcos nyina wo fie ha ebrepa mu no ye be show niam ye kotwa ye ni nyina ne amamo hunu sesei no kuro we mu obra adwumadie so de hye bia ye beba be ye pie ni amamo hunu se de esitie aze enti ebrepa mu no ye be ko na mema ya akwa aba na mi san se na pom to say enne ya eti say bibia ye fine se de house boduku enti am say odi sofu wana ana what is sofu pen so okay if you boko there yo mo fa ni nyina ho ye yo Marcos na pom to say yes dear roni me ho ye yo yankopon adu. Okay. Yo, yeda nyankopon asepa. Abuso tutumi kabra Insure TV on YouTube. Bra na enche bia. Yebeyi yamponsa ne ma wo kunu no na japade a wo ye na no ye bobo sport ni ye bia ba ne barbering shop. Meka de sport ni bia ba mo fanchem na efiada. First August nti ye be vanisa sport ni bia ba nyan ade kro. Enti barbering shop ni ade a wo bobo so japade dan na wo timu no nyina ye beyi ni nyina sesi anti tutumrika pa. Na bra Insure TV YouTube na baba wani akoma ya another na do bai kwanso de boko ya keka homa me wada me pacho last week me buy no why somebody actually na mo akohwe okay and pay me one papa ne buy okay and over internet say bana ye be hwede okay all right MC am I ready there and na ye hwe say ye betimi twa to see ya ya bonza okunu no de say me pacho de asapo Emmanuel say asapo Emmanuel da bi dano na mu boni de bi dada japade ahodo a wo ye ne kononwo abonten so petransa ane babia ba kono de wotim ne ho ne he appetite de ni nyina ye beyi ni nyina sesi enu nti bomode ya twumika na bra YouTube ye Insure TV na bra behwe edan pa eye dada ebo modin siesie no enya sem ketua wobobra yie wobobra yie ankasa ya enye eye ebra ketua pacho MC ambajo maye ready na yenkwa na yenye ready dia na memto amenkomo so ana okay Marcos me person bibisa won sem ba ku mienu bi ansakora ne yakohwe eye mfonini no wadaroma babi awugina na ada sugina sade da no ye kama ne siye no Epacho no wa na woda sugina ho okay yamponsa ebra wukunu wuye a wo kire mu se wanye will no mu kofa lawyer no na wo kofa lawyer no nkomodie ne ko sen
boy enkomo free ho ejapade ne ye dodo sen ansakura na ebe lawyer ne ho no ejapade no dedi kan ye baby an metie o habitat no ho de ne ye ya kasa kese kakra ho de ne ye baako ena osifie baako o center Petrensan Telecenter video no ye hunu ha enuru ye ha ewo ye chi nti ye twen e ba ye nimu a e kwa ye nimu kwa nti pa cho ye nko me pa cho osifie baako Petrensan Telecenter okay me pa cho edi kan no edi kan si bia mane ma me 2 rooms ana ne ma me tim okay ena no san wo ni kanika ewo gansa enti omo be ye sa no we di ni na kwadan court okay die die hifani ahaye habitat fie ni na ba na be na san ni mu yi ho ne ye barbering cement shop no me de ho ne haye obi enti ono koye ne ba na be sen o de cement shop na haye obi me pa show you okay enti ono no ba na sen shop be ni we barbering shop be o mu yi train nti sa eno se ye obi ko na ebie afi mana se wo de no so ama han me pa show wo de ama obi me pa show okay ena de ebiem na wo fie nanim ebiem cement store no barbering shop na de yin ho ne ye baby ana me ton miniama me provisions ne drinking spot okay eti baby politank isie na ye wukunu no fie no a wo ne ne timu no me pa show you eno wo mu dampon sen nine Abusia Branch TV on YouTube behwe yampon sadan anano na ye ka ho asem no edan no we se de edan ni sitie no enye dan ketwa sa meboa edan sa dan kese wo se e wo dawum dampon say 9 wow enti wono mane te sen mu na mo de say ama han mene mane ye wo 3 mu okay na wo de 6 ni nyina ma han we no pie ni asa wo munti okay na de ebiem se say petransa dan ni ahwe producer biem na habitat de ni okay biem na japade ni bisa wo Petransa Telecenter okay and sa dan na ye dan ben dan ya me kunu sie na odi ama han no gusu ye also be si abronsan nti na afi no asha se aye fitia no nti oye sauce wa se ansa na ode we net so nti we ndu ba bia kra na nti oye sauce na na wa ye we net si hobet wan we nti dan ni ye dan ben cheche mu aye hin telecenter ho ni we habitat de na na daso habitat de no ani okay nti telecenter ho de no kire mu dan ni ye set sen wo so ye store dan no wenti bi ensie wie no uja ho enti ne ho de ne dan bi ani ho dan ho boys quarters okay boys quarters nko a wo mu how many rooms 6 rooms okay ukunu ti ase ne sa dan no na hwana ne hwe so me pa cha me ne na ne yo woni ni me no na mo hwe dan ne so pa cha ujidi pasho okay ena de ebiem ajapade ebe ebiem se waka ena ni nika habitat meboa pasho ena waka den Petransa community center pasho ena de ebiem nika no okay eno ni wukunu ajapade awowo a wunim se wowo na de wosima anase no so ene de wote ase nyana no se ene de na ma me ne wo munti me fanka okay bra wo ko hu lawyer no de asem na si ho o ko lawyer ne ho no emra me ko lawyer ne ho mfiti ase no me kire me nsem mu kire ne se me ntini am bia ase be ma na ewu ayensie ya kasa kese kakra wani abre de omo ba ye no omo je ase omo rashi ni niama no ne ka ne kra se no akwa mo fa so mo fa ka ne ko e kra na enye omo ye den no mo fa ko e taxi no mo de kino me ba ne de we ne by self spaki we no e taxi na me ja fam kakra e spaki na no mo to ane ho no mo ji kim odi kosi oye na kia ne de no so hye so nti odi kosi kia ne de ne na ki ne buye no mu twa wa ya de dwan ne wa se no mu de tu ko ye ya be nya wan report to ama police wan ni hu ko mo bia ma sa ta mo na menyi mo nti na se
when my vino I am me near Kakra. Okay. Baby, I'm engineer someone lawyer and who call so. What's the call lawyer who called letter of administration? And then I can say, Ellie, I'm a patcho. I want no moon something to say. I want to say, young Franco Nankai Omunche, a Japadian. Mamunenche. A banche my. Okay. It's a cozy say. It was he say. I'm Ramikoji, and I made a banana, a diner, a water center hon. Na me dia ma han e na ma setete nipa na e wodan ni mu no omukọ adwuma no ko sesan dan ni keys no what's be me pa cho de wa free mu okay me kunu ne ma me no ko sesan dan ni keys nti nipa ne ba beda on be ka pono na chi e no me yese ne me fan ko police station na me ko report na se obi ti dan mu na pese wuntu na enye sa kwan no so ne ye fa ne ye tu no e dan ne ye wodia e na say media man high now person would janya sakwan so police station letter of administration no wo se lawyer ne de maye no and it ma oye sa ne fam no ama we na ntimi anko na ni okay enti we ye hin ni we telecenter hodie we na say ko ye na brosan a boys quarters ni boys quarters ni nti say no boys quarters no e ho na wo say ye kwesesa enkado no mpacho ai sabre no hwan na ehwe dan no so mpacho ye me wona na hwe so mpacho ye ujide ukunu ti ase nyina wona na hwe so mpacho ye okay nti letter of administration na ye de ma wo no ekowie sen wo se ye ka asem mfa nkwa ban mu ni yenche ai nti mu cheye no mu cheye ko si sen fi se ne ba mo anya nche kra enya nche no de we no obaloke no so san ko di police station na ye de police fo di ho no makwani aba se be obebie dan na ma tenant fo na yi o muni ama kra free dan ni mu nti mu wa na meti se watu kwan wa tu kwan ma se ne atu kwan ko ni krum nti ho no na fe me kra ma ye basa o muni ama gu mo mpe ba bia da nti na me hu di amenye nti anu akire na ansa na meti se ye se wa de wa free ne chenu ama chenu ayenche meba ama chenu a one till mi wi ameko makoso o kwan ko lawyer ho koje letter of administration o koje injunction kwa de kotu ayie so ne abe ne chenu ama chenu di asem na akoka che lawyer ne bi se lawyer e chenu ama che o na se se no masa fa kire kwa de nkredo akotutum di nkrabe na de koma lawyer me ko bona mane no se se no ye sen ko be ye eyi lete dia koma kotu no nanka asem no nanka mo hunu se de ombe na no so na owo ni beto mu sa ni ntimi anye yi amaso ti se se dey ni wa ha pa e se me ha pa ni se o mu nche japade na mo fra ni hu mo de e japade de he na ye nche ni kan ni fie no e fie de he de wo tele center ho no ene habitat de ni nyina mo nche okunu wo ye de se Pacho 4 years. 4 years ni nyina sa tele center dan ho na hwe so. Me pacho ye me. Na sa ne wa na wodidi ho. Ana me pacho ai. Na fe ya den. Mama, ye ten se me te sa mo se ma se na ton e dan no. Be me de makuma mu de me njindi. Se wa ton sa tele center ho dan. Enti me bo tele center ho dan no. I wo petransa no wo na wo hwe so meboa eno dan sei ne wo mu ade ama han ne ye nsiam de mienu ne ma nti nan na aka ne ye den ne wo obi antim debi che ne de da hokwa mpachwa okay nti fa so na wo hwe so habitat de en wutim e na wo sa hwe so mboa de aka kire ye nikanika no ena no so sei wo sa pese wo jeka ho eti de twa to a petransa ho dan no kwaji hu sky da bai Mr. December ye twemi. And I'm meeting Huska. December we are. Okay. Maybe Marcos. Me ma kwa babiem. Letter of administration ye wase e kwaji free lawyer no ho ba ye no. E ye den mo ntimi anche amasumdwa ama. Yo. Me pa mucho. Me de asema ma se ya kan. Me ni ma asema wo kapote. And it's or the assam no ko konongo court na
Omukasi yanko kamum. Ye didi na tem. Sa wu kunewu. Maame ne baba akope. Na wo sade ne eba kotu. Ade jancha to so no. Kona ne abusuafo nya ba ko ne yi wo kunu na. Obi endi matemu maame. Waji mi o me kasa no. O kasa me kai bi. De me twa ntro bia o de ye di. Wo twa ntro ha me ye di. Mama de kasa. Manen kasa wi o ka bibi na sanya no kura kire. Wa kire. Asma o ka nya no kura man ka bibia. One ya me ya ba kono. Ansie okunu no. Ono so ye na ayi oni fie. Ne so ye de wo. Ayi o de say Petiansa. And we hene. Telecenter hodi. It is hard na what. Na me ba ma cause me ba. Telecenter hodi. Blocks na where this is dey na moye hoyi. Minim almost ma tun ti minim nipa kroto dan no. Marcos maton telecenter dan no. Minim ho hwe. Mama nkwe. Me pesa wo den kai ho na maton. O ya wono na se na se aton. Na oka. Okay, so onton. Ti na se atoma. Na se asamuna wagu na okeka no. O se me na ma chechire ne nsa gina japade na o de me ba asa. Me kire ma asemu. De minimu no. Na o. Nti yen ton telecenter dan no. Ayi boka se en fa yi na mra. Krata no. Ma me ne krata na. Ai me ba blase mitu me ba no. O ni fie. O nya me di. O ma me ha. Yo. Nti o ye twaba. Yo. Sa krata ne de ye twaba. Okay. I don't know, Mr. Nancy say on one assassin. And nobody what quite where you from. Now, what telecenter had dying and Pissa Musa Telecenter, not 7 year corner. I want to hear nothing. Nothing, on any banner, see or so. Yan or bio, ya, maybe ban or what they or what they do. I'm a move or bar. Ya, mamma, Shabla was you. Will be back, my dear. Ever woo ye. Abaiwa fefe mfie nwotwe ene owu ye ana me bada da freme ene ekosi ye anti dada na dada wo yere dada woni wa ye ni nyina edodo memo akwa ba sawhwa wo bre no a eye simano edu bako abapa awia donko ho ene ye osanada osanabosome no ne de toso enan wa fipimienu ene aduonu no nkakakakra yankopon wode ye ebeko ye dem live e wo Facebook memma Facebook arefo ni nyina akwa basonko kwan so Facebook no eye insura 104.5 bomodia ne ru ahonom obeko no na kyese ye dem e wo chama ne so obi so na fra unia no na womrade ani dwumadie no na enhye Kristo ni o my Ghana and wenyam YouTube no eye Insura TV mema YouTube fo nyina so akwaba ene ye dafoforo ya yaba obradwumadie ya besom ya my ya somwiase nyina na aboa wona wo ho akoka adwamu medin ade Ohemaa Benewaa na ene ye dwoadanti mefa asem kakra bi ma na fa bo kotokua no na fa nante na eye motivation quote am de ma one no I said no matter how heavy life feels right now, just know that even the strongest storm eventually pass. Keep waking up, keep showing up. Your breakthrough might just be one step away. Echira se emfa woni se de haw naba emfa woni ne asi emfa woni amane emfa woni animguase eka yade ana eno de emfa ho asoroche no kase pa no ehuru frechiri na eba no odin pa nenso beduru ano ho no ma edwoboko enti kosoa ne koso na sadwen sachire bi beba e wa baya na busua ne mu ma wonu ma ba wonu mama nso de anete de aka etwe eno no ene ye bedi nkomo na enkomo ye bedie no ma me George na tiso ofri eya dwoso besiase eno wa ben ye ofidie mu na enkomo a wode aebebo ye no anu odin oja wade achepa na pomu na muswe dum kita ye mu pa yede yamya yo mama yede ye wa hawo na na mawie wo nante se ne se mepa so ene wie de boko medamo se muso mutu wo maye ye ho kire ye kakra ye dwato wo na modi amaye nyame shampa ni mabofo yina amino mepa so de wo mun se mini me kunu awale ne ya jai
Okay. Me 15 years ni. Mu worry be brebe ube kai. And that the night president koyi president yesus we ye president kra. President den kofo. Okay. And that the na ye den. Mu worry ye. Wow. Nhyira. Ante eya asanketwa. Ye nante ye sen kabrane aware ne megina. Ba antimi angina. Adentia. Na ye ensampi. We mi na ya dwen ye baako esu we dwen ene esu we dwen tin san so ye se tentimu ye den eba nti ya ko twitwuma ye bibia na nkora na akodi papa na fa na me friend papa na on pese one mbe kasa ma me ho akola no nti na ya me de me so me wi akofie ho nti me friend na se pese mo ho ye kitwa de me friend de ase wa mu na ye se yi nso be feel nso ko be je mu no oh nti na me sa maybe sans I say, oh, you meniku, and Miss Annis is the blessing when you was in best or honest one friend, best or non peso baba. Wow, Bano. Me banu, no peso baba. When you visit, oh, I have 15 years a day. Hey, sir, and your opinion was saying, back when you kick 20 years. 20 years, do you know you was saying? 15 years. 15 years, and I get what was saying. It was a cough 13 to 14. Okay, no, was okay. Maybe so, auntie, I asked none of my friend blessing, bless no peso baba, and Miss Bessie, but I'm not in a movie. I may move. Oh, and I'll buy. Or send it to us on peso minimum. As a blessing, it is so say, as a picture with him, no me minimum. Me body. Until I can I have some, Miss Nadi. Nhyira. Nan's now stand away. I said, Mrs. Stan, when you and there's also an only now, of course, I'm in a minimum. Sound, find a telephone number, mammy. My mini telephone number as the best none may buy as I'm okay, and there's also Sakasa. Oh, the former name coffee, my mamma minimum. Now, Benedicta, dear, my own wouldn't be moved. Sammy wouldn't be sassy. Hey, are they Waliana? I said, Miss Anna, Quabble Chilana. No, I saw Silica. I want you to say there's some many blue, but some who Benedicta, and I'm in a day. Ecasa, Miss Mamma. Benedicta, and to me, you shimmy. But my fine, me the yesterday. Miss May man in P. And my new say, what's it say? What's a wow, blessing? Blessing a kind. Catch it, I will say, Ma Benedicta, woo. O cantima, or woo, or can take a day. And so much be a fuss, and to meet in a fuss. Okay. And I'm a picking on Tonchi. And just they say, Uto for me and no man, Benetta, who knew you move. Now, me banning beers, I say, okay, what they call now, what you find me son or coy. Me throw papa to swap on cache. Bra, Benedicta way on carry. Oh, they found no mamma for one carry. Now I am a day. I'm saying the better antenna. Mamma, if you're Santino, I'm bachelor. Mamma may fit no more if you move. Adaruma, and I say, oh, I am a day. Okay. And somebody, baby, Banny will be a as I'm a son, can I be home? Okay. And come on, our boy, and I was I mean, himself, when he be a children, I would see bad time when he bear my worry now, I didn't go 15 years in me.